AAMSU ga Manipuri Sahitya Parishad Manipuri Sahitya Parishad se ai samak se Manipuri Sahitya Parishad oidringaida matam sangna AAMSU gi thabak thoram khibekta AAMSU na any agitation to bada AAMSU na any movement to bada ayaga se asumadi directly or indirectly yauna law AAMSU na aikogi taibang phogiba 1978 thariba year se asuki matik khunai sida awa taba gi phibam Vishnupriya ge issue se nomata da ta hogiba nati 1961 da aikogi kachar da kasar language movement haina asoba ihoma tawhisida Bengali loan na chatkadra Assam da natraga Assamese loan na chatkadra haibagi lanpham duda maduda duda aikhoigi irakta leidamba Vishnupriya kamu singse masi beng hairaga di phatrabni aidi majority oriba kasar da majority oriba Bengali singna moigi khujin thawrang dagi aikhoigi manung dagi chingthokiban aikhoina makhoibu tanthokba nati ado aikhoigi masig mamangda ngamgiramba speaker mayamna haibi asig matang da su aidi haibi ki adu aidi yamna makhadi samdagidre asi matang da yakna house sida house ku mayam punamak tinbiriba khai punamak organization makhal mathel gi maigi digi lengbiriba aidi tongan ba organization gi luki makong maku weriba amasung aidi weribi maira paibi organization aidi ati akhoi student organization plus akhoi ati dignitaries leiriba Sahitya Parishad ge mioi sing maipa gi mioi sing khai punamak ngasi tinbiriba khai punam gi hunda ayak na point amani tang thamjani Vishnupriya issue se ai sama involved me directly involved me not indirectly directly involved aduna 1965 da ayak gawati da labung matamda asigi issue se madugana leirabani matam da ayak se student ne aina 65 da lama matung da 1969 da ai Shillong da laimukra da leiru Shillong da laimukra da leiru ba matam se masida Shillong da hanadi capital warami Assam ke capital se Shillong da warami adu di Assam se province warami asumai da na Assam da ke di ngasi ai di state manga taruk tere nipan khaido pase khaidom di aduna aduda da Shillong da capital boi matam sida laimukra da ayak na idea gi aidi marup ama yam luna tinaba marup ama song aidi MLA oina leramba khoi ge hanagi aidi khoi ge pura mera jo ge lei matam sida ai duda lei jarami masiri jo JK Sinnaina Vishnupriya masamna JK Sinnaina Vishnupriya masamna iramba aidi magi sie singdo makoi warol singdo madu paraga ayak na gi thamoi siga yam satina awa ma song ngai thum phau adugi wafam do ai haji phawa ai gi memory de lei sitrang wada ko ba magazine da palonir maingal haiba article duda kari haina hairami aduda palonir maingal hari base makoi gi id kenoni moi palonir maingal de koi mitir mati gi mayek ma oire palonir maingal de mahausa da koi na kari wona leram gi na haibi wafam masidi chu mahang hairi wa wai singdo maduge mati am tangai house da thamjarang आधा कच्चा मांसो हुआ आधा कच्चा फिजेट वाला आधा कच्चा सभ्यता लोई औ पेटू अधिकार मैते असी वहागी से हेक थंगना मदुदा मतम दुदा दे सासे आइदि नहा वरिबनि ना इ सुजाम सादे थेंगिम अदुगी वही सिंगदुना आइगी इफमदादि तिंखंग ओइना जुखिबनि आधा कच्चा मांसो हुआ आधा कच्चा फिजेट वाला आधा कच्चा सभ्यता लोई औ पेटू अधिकार मैते असिगे वहन भोक्ति
खरा दिखांग मनी मयाम पनुसु आधा कच्चा मांसो को अखोई के आइदि हिंसा पालो दुमाइना लौना फुम लौना चाब आधा कच्चा फिजेट वाला फिजेट तो अखोई मयगनी अखोई लोनी अदुगा मोइन कमाई सिजननिबा आधा कच्चा फिजेट वाला आधा कच्चा सोइफोटा लोई ओ पे टू इदि थाइनागी ओ पे टू इदि थाइनागी पाइती कांगवारी मिनागा कांगो ओ पे टू आजिकार मैतै अदुना अखोइना मखोइदा तांथोक्ते मखोइना अखोइदगी असुगुंबा हाइरोइदबा वाही केमरम हाइरगा हौजे कुकी गोलुबदगी कुकी नाइदि मखोइना ओरिजिनली इंडो कुकी वार थोकपनी इंडो मणिपुरी वार थोखिदे इंडो कुकी वार थोकपनी इंडो कुकी वार हैना गेट का साकोना तौना दुगा थुगाइना तौनरिसे मासी विष्णुप्रियाना अदुगी कुकी थोक्ते ममांगदिगिना अखोइदो नैना लाखरबनी अदुना मासिगैसिगा विष्णुप्रिया कांगुना अखोइदा चंगजर अखोइ मैतैगा पुंजरगे अखोइ मैतैगा पुंजनजरगे हैना मखोइना अखोइदा हाइबम थोपनी लास्ट ईयर Assam के CM Assam के Chief Minister आइदि Honorable Dr. Himanta Biswa Sharma का Manipuri Sahitya Parishad के वैना कोइना आइदि मेंबर नाम पीबा चटपसिदा CM ना ऐगोंदा अतोप लेंजान फिल्म तौरगा हुक्चल लगा अदुगे फोटो लेबनी अखोइ मरुम पांगुन नोतो लेरमगनी आपोने थाकोते विष्णुप्रिया रु मणिपुरी जितु हेरी सोडिया से बितोरत हेतु हेप करी दुआई अदु ऐना ngambra अदु ऐना ngamba वफम नते ऐना ngमगनी कर मतमदा मखोइना ला अखोइ चंगजरगे हार पताई मेजॉरिटी से अखोइनि माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी से विश्वव्या गामुनी अखोइना मीटिंग अमा तौबदा विश्वम्या मचासे लोक्सन जाना है कायारे खन्ना अखोइ बवाइदि लांगनखि हाई कोर्ट ता केस स्टोरी में अखोइ इथक्ता सुप्रीम कोर्ट जौरिमी अखोइ इथक्ता मसिगैसिदा आमसुना मसिगा वागिबा लौगिबा रोल मयाम ngasi आमसु ओइना मतम खुदिमा थागली आई सिगैसिगा साहित्य परिषद के प्रेसिडेंट ओइरो तो आई मतम खुदिमक्ता आई आमसुदा लेगनी आमसुदा हेल्प तौगनी आई अंगम हेल्प तौगनी आई सीद्रि भावबा आई आमसुदा हेल्प तौरमनी आई आमसु ओ इसा आमसु आइदि ओइद्रगसु आई आमसुगी ओइ लुसारमनी आमसुगी अवाबा ताबा मतमदा आइबु मतम खरनी तंगी ओइना आइदि आमसु सेंट्रल की एडवाइजर ओइना थमतमदा आमसुदे करी मोनिंगाई संदायम तौरगा हाइलागानी मणिपुरी स्टूडेंट्स यूनियन हामसु आइदि लिंक हिबदगी आमसुगा से उना जादबाई फिबम तागी मतमदुदा आइदि जनरल सेक्रेटरी ओरिसिना अखोगी हजिक एडवोकेट ओरी बाबू वाइना अदुगा प्रेसिडेंट ना अखोगी आइदि कईरो कुंजो मोहन है ब्राउजा तकिपुरी लंदन द मोहन मा हाना प्रेसिडेंट नोरी मसी मतंग सिदन अदुदे तो मयामुन होता खुदम खाजंग ना तौरगा हाइलाकांदी मणिपुरी स्टूडेंट्स यूनियन से एबोलिश तौरगा आमसुगी बैनर मखादा मसी पोसेदी सेमगा कामदेवना फर्स्ट आमसु सेंट्रल कमिटी की प्रेसिडेंट वहिंग्रम जारीबोनी हाइलाकांदी की अदुना मतम खिदेमक्ता करिगुम्बा आई ngasi लाइसे नहान तारीख 5 दिन ला प्रेसिडेंट सनालना अइगोंदा 11th hour दा फोन तौरे ओजा सुमाइतोना ओजा आइदि गेस्ट ऑफ ऑनर ना दैबिदा जादे लाकविदा जादे ना हाय जौविदा जादे आई nga खल्ला मतुंगदा अइगोंदा चिठी पिरे कंसेंट लेटर अमा आई एक्सेप्ट तौई अदो आई हागे बट इट इज टू लेट देना याम थेंगे अइना फंगमा अदुबो आई लाई आई ngairimi आई ngarang na satladami आई ngasi amsu ki thabak sei loiraga ai satya na ai asigi planning ai lojabani aduna ai hage khongam dabani ai gi e se singli da che linga gi di saita parishad na amsu da matang khudi mata mateng pangna su lai amsu jawdringe da ai sa se manipuri language protection committee da jawrami madu su amsu da mateng pangai uma gi president oina ai central president oina ai उमा से ताम अनि पूजबा सही अनि तौना सही मरी मदुदै दुगनी हजे उमा की मणिपुरी डेवलपमेंट काउंसिल लाइना फर्स्ट चेयरमैन ओरिसे जीटीएन ओरि आई करीम फाउ फंगदी
ai phangba gi nate aina sujari base ai portfolio holder nate ai general asum isam chamba mi mo oiraga ai sama seva tauja gain thokjaban ai haji su ai karim khande ai karigumai ja Manipuri Sahitya Parishad ke